daily devotion tlatsop film na Samuel bukhat na bungkul thuat khat songin hi thu kan hothei siang parang sol in tha atum ruanga David chu atlan lavi gad ram atheng an siang parang akhis I kut hnuai boy polin David chu mipi I warzet mi le sol nak manin an warzet mi asi ti an rel thom kha Davidin athup te na thei ati tuk aranga himna dang lamjin umina theilaw churuanga anza temit hua a otera an hua chun a umdan alam dang teri khuai kot kap phar gianga tla thuphan pi angan chu hleya akhamul tla a chil khi aliam ter phua tham churuanga akhi siang pahrangin a tak taka aruate hipa hi a si zianga so kan hena nan rappi mi a ka hlo sama mo sinan ruwa ka in sung nai nok tu dinga zianga so hi mi a pa hi nan rak ruai ya te David chu tlachop film nak ruwa nak angai a doctor tika khina lakisin alwat Malaysia kan lami papa khatin kan hena in simmi kamang reng vai khat chu palikin in kai khat le kan ei law thok in thleng ding ka se thang ti ngai na ka theilawi David bagin ka outer in biak khalen ka son law ka umdan kadang lam ter I anet na ka in tha salate sual tu anak hanga silavin kannun hum him na hanga atula chun tlachop film na David I aman mi vekla hi man thiam thupi to tam tuk kan trong le kan tlok tika boina hi arak pum ter son chau tong lo lam son tla hin vei ni khata chun ne nak le lo thin nak mi pe ngai tunan za ten pathian la khaswa chau rap se